Mu karere ka Kayonza umukobwa w'imyaka 17 akurikiranyweho kubyara umwana hakamuta mu gihuru. Kuri wa gatatu Professeur Jean Bosco Harerimana wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gihugu gishinzwe amakoperative yitabye urukiko we n'abagenzi be bakekwaho ibyaha birimo no gutanga nabi amasoko ya leta. Hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Iraq inkongi y'umuriro yahitanye abasaga 130 abandi 150 barakomereka ubwo bari bitabiriye ubukwe. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemeje ikiruhuko cy'izabukuru ku bakomiseri 6 muri polisi y'igihugu barimo CG Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi wa polisi y'u Rwanda ndetse na CP Butera Emmanuel, CP Vianney Nshimiyimana, CP Brice Munyambo, ACP Damas Gatare ndetse na ACP Gakwaya. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kandi yashyize mu kiruhuko ba ofisiye bakuru 5, ba ofisiye bato 28 ndetse n'abapolisi basanzwe 60, akiyongeraho ba ofisiye 6 bahawe ikiruhuko kubera impamvu z'uburwayi ndetse n'abandi 7 bagiye mu kiruhuko ku zindi impamvu zitandukanye. Iki cyemezo kikaba gikubiye mu itangazo polisi y'u Rwanda yashyize hanze kuri wa gatatu ku itariki 27 Nzeri uyu mwaka. CP Emmanuel Gasana uri mu bapolisi 6 bo ku rwego rw'abakomiseri bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda kuva mu mwaka wa 2009 kugeza mu mwaka wa 2018. Uyu mwanya uvuyeho hagizwe guverineri w'intara y'Amajyepfo aho yavuye mu mwaka wa 2021 ahawe kuyobora intara y'Iburasirazuba ari nazo nshingano afite kugeza kuri uyu munsi. Mugenzi we CP Emmanuel Butera nawe yagiye akora inshingano zitandukanye muri polisi y'u Rwanda, yabaye umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi, yabaye kandi ushinzwe ibikorwa bya polisi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni muri Sudani y'Epfo. Uretse izi nshingano uyu mugabo yabaye umuyobozi w'ikigo cya polisi y'u Rwanda cyigisha ibyo kurwanya iterabwoba Kirima Yange. CP Vianney Nshimiyimana nawe uri mu bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru yabaye umuyobozi w'ishuri rya polisi y'u Rwanda rya Gishari, yabaye kandi umuyobozi wa polisi baturutse hirya no hino ku isi bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Cote d'Ivoire. Mugenzi wabo CP Brice Munyambo yabaye umuyobozi wa polisi yari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Sudani y'Epfo, nawe yabaye umuyobozi w'ishuri rya polisi y'Igishari ndetse n'abakomiseri ushinzwe ibikorwa bya polisi muri polisi y'u Rwanda. Akaba kandi yarayoboye ishami rishinzwe ibikoresho muri polisi y'u Rwanda. ACP Damas Gatare we yabaye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda n'umuyobozi w'ishami rya Community Policing. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko iburanisha kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ruregwamo abarimo Professeur Jean Bosco Harerimana wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo gihugu gishinzwe amakoperative RCA risubikwa kubera umwe mu baregwa utarufite umwunganira. Kuri uyu munsi nibwo uru rubanza rwatangiye kuburanishwa ruregwamo abantu 3 barimo Professeur Jean Bosco Harerimana wayoboraga RCA, Hakizimana Claver umukozi wari ushinzwe amasoko muri RCA na Gahongayire Liliane wari ushinzwe ububiko. Mbere y'uko iburanisha ritangira ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo kugaragaza icyo abaregwa bakurikiranyweho, ubanza kugaragaza imbogamizi zagaragajwe n'umwe mu bunganira abaregwa utabonetse mu rukiko. Bwavuze ko umunyamategeko witwa Munyemana Pascal wunganira Hakizimana Claver yamenye atinze igihe cy'iburanisha, aho yasabye ko iburanisha ryakwimurirwa ku yindi tariki. Hakizimana Claver nawe yavuze ko itariki babwiwe itandukanye niyo bajyaniweho, aho yavuze ko amakuru yahawe na sitasiyo ya RIB bagombaga kuburanishwa ku itariki 28 Nzeri bari bajyanywe kuburanishwa kuri uyu munsi. Asaba ko urubanza rwasubikwa. Hakizimana Gerard hunganira Professeur Jean Bosco Harerimana yavuze ko bo biteguye kuburana ariko udafite umwunganizi nawe ubutabera bumuha uburenganzira adakwiye kuvutswa. Gahongayire Liliane wunganiwe na Rukarishya Firemo abajijwe icyo abivugaho yagaragaje ko urubanza rwakomeza undi akazaburana ikindi gihe. Ubushinjacyaha bwavuze ko bwo bwiteguye kuburana ariko ihame ryo kunganirwa bwerekana ko ari ingenzi cyane. Nyuma yo kumva ibisobanuro by'impande z'abaregwa n'ubushinjacyaha, urukiko rwanzuye ko urubanza rusubitswe ndetse ruzaburanishwa ku itariki 28 Nzeri ku isaha ya 8, ukuvuga ko ari ku munsi w'ejo. Professeur Harerimana Jean Bosco yatawe muri yombi ku itariki ya 14 Nzeri uyu mwaka
akekwaho ibyaha birimo gutanga nabi amasoko ya leta no gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro. Kizimana Claver na Gahongayire Liliane bafashwe nyuma y'umunsi umwe ku itariki ya 15 Nzeri. Iperereza ry'ibanze ryerekanye ko bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo gutanga isoko rya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro no gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cy'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Umukobwa w'imyaka 17 wo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murundi yatawe muri yombi nyuma yo kubyara umwana akamujugunya mu gihuru agapfiramo. Uyu mukobwa akaba yafashwe nyuma yaho hari umusore waragiraga ihene wabonye umurambo w'uyu mwana mu gihuru giherereye mu mudugudu wa Nyagashanga mu kagari ka Karambi, aho ngo bigaragara ko wari umaze iminsi. Umuyobozi w'umurenge wa Murundi Gashayija Benon akaba yatangarije ikinyamakuru igihe.com ko nyuma yo kubona umurambo w'urwo ruhinja bakurikiranye bagasanga ari umukobwa w'imyaka 17 warubyaye ku itariki 21 Nzeri, arubyarira mu ishyamba ari naho arusiga. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko uwo mukobwa yabwiye ko wamuteye inda yamwihakanye ngo abona atamurira ngo abishobore. Wamuteye inda yahise atangira gushakishwa n'inzego z'umutekano mu gihe umukobwa yajyanywe kwa muganga ngo abanze gukurikiranwa n'abaganga mbere yo kugezwa mu butabera. Kuri ubu umurambo w'uyu mwana wasuzumwe n'abaganga mbere y'uko ushyingurwa, mu gihe uyu mukobwa w'imyaka 17 nawe yabanje kujyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho kuko yabyariye mu gihuru ndetse ntiyahita abona ubuvuzi bw'ibanze. Hanze y'u Rwanda, M23 yatangaje ko gushoza intambara kwa Tshisekedi ari ibyago kuri we. Kuri ubu umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko ubona gusubira mu gace ka Mushaki kw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC no gutangaza intambara ku butegetsi bw'iki gihugu kuzabukururira ibyago. FARDC yatangiye gusubira muri Mushaki ku itariki 22 Nzeri ubwo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba n'umuyobozi w'ibikorwa bya gisirikare General Major Peter Chirimwami yasuraga aka gace kagenzurwaga n'ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'umuryango wa EAC. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politike Lawrence Kanyuka kuri uyu munsi yasabye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatirwa ibihano kuko ngo yarenze ku myanzuro y'amahoro y'abakuru b'ibihugu byo muri EAC isubiza ingabo muri Mushaki. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yavuze ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tshisekedi ari kurenga ku myanzuro y'inama idasanzwe ya EAC yabereye i Bujumbura ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Bisimwa yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagize amahitamo mabi yo kunyeganyeza inzira y'amahoro no gutesha agaciro umuhate w'abakuru b'ibihugu bya EAC, ashyira imbere intambara bityo ko agomba kwirengera ingaruka zayo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaratangaje ko izatangira kurasa kuri M23. Ubu buyobozi nabwo bukaba bushinja uyu mutwe kutubahiriza imyanzuro y'abakuru b'ibihugu bya EAC. Ubufaransa bwavuye kwizima bukura ambasaderi wabwo muri Nigeri. Sylvain Aiti wari ambasaderi w'Ubufaransa muri Nigeri yamaze kuva muri iki gihugu nyuma y'iminsi yari ishize igihugu cye cyarinangiye cyanga kumutwara nyuma yo kwirukanwa n'ubutegetsi bwa gisirikare bwakoze kudeta. BBC yatangaje ko ambasaderi Sylvain kuri ubu yamaze kuva i Niamey mu gihugu cya Niger. Uyu mugabo hasubiye mu gihugu cye nyuma y'iminsi mike Perezida Emmanuel Macron havuze ko hagiye gutaha ndetse Ubufaransa bugakura ingabo zabwo muri Nigeri nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum. Muri Nyakanga uyu mwaka ubutegetsi bwa gisirikare bwa Nigeri bwasabye ko ambasaderi Sylvain ava muri iki gihugu. Igisirikare cya Nigeri cyamuhaye amasaha 48 yo kuba yavuye mu gihugu cyabo, ariko guverinoma y'igihugu cy'Ubufaransa yanga ko avayo cyane ko itemera bahiritse ubutegetsi. Ibi byatumye ubuyobozi bwa Nigeri bufata icyemezo cyo kumufungira iwe kugeza ubwo Ubufaransa bwatangiraga gutakamba buvuga ko agiye kwicwa n'inzara. Agatsiko ka gisirikare kahiritse ubutegetsi muri Burkina Faso kahagaritse ikinyamakuru Jeune Afrique ku butaka bw'icyo gihugu gishinjwa gutesha agaciro igisirikare. Ibikorwa by'icyo kinyamakuru byahagaritswe n'urubuga rwacyo rwo kuri internet ndetse n'inyandiko zacyo zacuruzwaga ku butaka bwa Burkina Faso. Guhera mu mwaka wa 2022 ubwo igisirikare cyahirikaga ubutegetsi hafunzwe ibitangazamakuru bitandukanye, abanyamakuru bahagarariye ibinyamakuru mpuzamahanga byiganjemo ibyo mu Bufaransa birukanwa ku butaka bwa Burkina Faso. Minisitiri w'itumanaho Limtaraba Jean Emmanuel Ouedraogo
yavuze ko Jeune Afrique ihagaritswe kugeza igihe kitazwi, bivuze ko ishobora kuzafungurwa cyangwa se igafungwa burundu. Impamvu yo gufunga icyo kinyamakuru ngo ni inkuru yatangajwe ku munsi wo kuwa mbere w'iki cyumweru ivuga ko muri Burkina Faso hari ukutumvikana mu gisirikare. Yaje ikurikira indi yatangajwe mu cyumweru gishize ivuga ko mu bigo bya gisirikare bya Burkina Faso abasirikare batishimye. Burkina Faso ivuga ko izo nkuru ziyobya rubanda kandi zikaba zivuga ibinyoma ku buryo batakomeza gushyigikira imikorere nk'iyo. Jeune Afrique ni ikinyamakuru cyibanda kuri Afurika ariko gikorera mu Bufaransa, cyashinzwe mu mwaka w'1960, kikaba gifite abanyamakuru hirya no hino muri Afurika. Mu gihugu cya Iraq, inkongi y'umuriro yahitanye abasaga 113, abandi 150 barakomereka. Iyi nkongi y'umuriro yabaye ubwo abantu bari bitabiriye ibirori by'ubukwe mu ntara ya Nineve yo mu majyaruguru ya Iraq. Umuyobozi wungirije wa Nineve, Hassan al-Arak, yatangarije ibiro ntaramakuru Reuters ko iyi nkongi y'umuriro yafashe inzu yakorerwagamo ubukwe ahagana saa 11:45 z'ijoro ku isaha yaho. Guverineri w'intara ya Nineve, Najim al-Jubori, mu gitondo cyo kuri wa gatatu yatangaje ko hataramenyekana imibare nyayo y'abahitanywe n'iyi nkongi kuko bakiri mu gikorwa cyo kubarura abandi bantu bahitanywe n'uyu muriro. Akavuga ko abapfuye bashobora kwiyongera ndetse n'umubare w'inkomere ukaba wakiyongera. Ntibiramenyekana icyateje uwo muriro, ariko amakuru y'ibanze avuga ko iyi nkongi ishobora kuba yaturutse ku bishashi by'umuriro bizwi nka fireworks byo mu birori. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima muri Iraq yatangaje ko arimo gukorwa ibishoboka byose kugira ngo inzego zishinzwe ubutabazi zikomeze kwita ku bahuye n'impanuka ibabaje. Minisitiri w'intebe wa Iraq, Mohamed Shia al-Sudan, yasabye ko hakorwa iperereza ku nkongi y'umuriro, maze hasaba abayobozi ba Minisiteri y'Ubuzima gutanga ubutabazi bwihuse bwo kwita ku bakomeretse. Minisiteri y'Ubuzima yavuze ko benshi mu bakomeretse bafite ikibazo cyo kubabara cyane mu guhumeka. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.